Mnogi se pacijenti srame priznati da imaju stomu. Neki su zbog nje odustali od druženja, a neki niti ne pomišljaju da se bave sportom ili odu na plažu. Što je zapravo stoma i kako živjeti s njom, saznajte u nastavku emisije. Molim vas, pozdravite mog prvog gosta, Antona Lijovića. Antone, dobrodošao. Imaš 27 godina i koliko dugo već imaš stomu i zašto si je dobio? Stomu imam 4 godine, od toga prve 3 sam imao kolostomu, sada imam ileostomu, to je mala razlika. Dobio sam je kao posljedicu Crohnove bolesti koja mi je dijagnosticirana prije 9 godina. A evo, većina naših gledatelja ne zna što je stoma i spremili smo i malu demonstraciju. Možeš nam pokazati o čemu se zapravo radi? U principu stoma je znači kada kao posljedica bolesti se crijevo izvede na površinu tijela, odnosno negdje na trbuhu. I evo rećemo da je ovo crijevo, bilo gdje, sad tu na trbuhu kako ovisi gdje stave kome. Stavlja se ova pločica na koju se onda montira vrećica ovako. I pomoću toga se zapravo vrši nužda. I naravno onda tu izlazi sadržaj. I u principu to je to. Evo, sad ima različitih modela i veličina i toga, ali to je u principu to. I kada si saznao da te to čeka u tvojim zapravo 20-ima, kakva je bila reakcija? Pa prvi put sam bio onako dosta čak razočaran u sebe, što sam mislim da sam ja kriv za to, da sam dopustio da se to desi, ali jednostavno bolest je bila takva progresivna da to nisam mogao izbjeći. I kasnije kad sam imao drugu operaciju gdje mi je stavljena ileostoma, trajna, tu sam puno bolje prihvatio jer sam već znao što me čeka, kako to ide i nisam imao oko toga većih problema, znači nakon te druge operacije. A kako je prolazio taj proces prihvaćanja, jer zapravo nije, mnogi ljudi ne prihvaćaju da su na neki način osuđeni na takvu situaciju i onda se bore protiv toga, stvaraju se brojne probleme, a ti si kao vrlo, vrlo mlad uspio to ipak vrlo zrelo prihvatiti. Pa ja sam imao jako veliku podršku od svoje obitelji, prijatelja i kolega koji isto boluju, nažalost, od Crohnove bolesti iz udruge HUCUK, to je Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis, koji su me praktično vodili kroz svaki korak moje bolesti i stome. Znači što sam god trebao, nazvao sam ih, daj mi reci kako si ti ovako, šta si ti radio u ovoj situaciji i onda to puno lakše ide. I onda još nekakve prilagodbe koje sam ja vidio da samo meni odgovaraju i s vremenom, kroz nekih 2-3 mjeseca od toga, sam se vratio u praktično normalan život, čak bolji i kvalitetniji život nego što sam imao prije stome, jer sam naravno mogao bolje funkcionirati. Evo, s nama je u publici danas i gospođa Marija Matečić, viša medicinska sestra i stručna suradnica za ostomiju. Dobrodošli. Gospođo Marija, evo možete nam vi zapravo objasniti što je stoma i u kojim se situacijama ona ugrađuje? Dobar dan svima. Prije nek odgovorim što je to stoma, pozdravila bih sve stomiste diljem Hrvatske, ma gdje god oni bili. I zaželjela im da svaki dan žive dobar život. Anton je lijepo ispričao šta mu se dogodilo i koliko je ta podrška bitna. Stoma je kirurškim putem formiran otvor na prednjoj stranci trbuha. Mi danas govorimo o crijevnim stomama, dakle stomama za pražnjenje ili defekaciju stolice, a isto tako postoji jedna stoma za pražnjenje urina koja je onda zbog bolesti na urinarnom traktu. Ovi vaši kružići tako lijepi u ovoj vašoj dekoraciji podsjećaju na jednu takvu izvedenu stomu. Znači, prije nego su pacijenti dobili stomu, oni prolaze svoju dijagnostiku, kada im se dijagnosticira bolest, kada se danas kroz sofisticiranu tehniku otkrije gdje je problem. I ja volim reći onog momenta kada su oni dobili stomu, oni više nisu bolesnici. Oni su stomisti. Dobili su jedan invaliditet. Stoma nije rana. Stoma je novi organ kojeg treba prihvatiti i na koji se treba priviknuti. Tu smo a koje svi su to bolesti najčešće koje stvaraju takvu posljedicu? Tako je. Evo, Anton je spomenuo Crohn i ulcerozni kolitis. Tu imamo najčešće mlade osobe. Kod karcinoma debelog crijeva, koji je danas vodeći kao i svi karcinomi, upravo radite emisiju u mjesecu kada obilježavamo razne karcinome i pokušavamo ljude kroz vaše emisije motivirati da idu na preglede, da se što ranije napravi dijagnostika. Dakle, zbog karcinoma debelog crijeva se stvara kolostoma, zbog raznih polipa, divertikula. I znamo li koliko ljudi u Hrvatskoj ima stomu? Otprilike između 5 i 5,5 tisuća ili na godišnjoj razini imamo novo operiranih negdje između 1500 i 1800. Podaci nisu
definirani točno, nego okvirno govorimo koliko pacijenata imamo svih dobnih skupina. Od male, tek rođene djece do starije populacije. I koja je točno vaša uloga u cijelom tom procesu? Čemu i vi pomažete? Ja sam medicinska sestra i kao zdravstveni djelatnik moja je uloga da budem na neki način dio tog tima u savjetovanju i prihvaćanju, jer kao što sam već rekla, oni su dobili novi organ koji trebaju prihvatiti. Taj organ zahtijeva, kao što je Anton pokazao, nošenje određenih pomagala. Zovu se stoma pomagala. Kada ste jednom takvom stomisti pružili potporu, educirali njega i njegovu obitelj. Naravno, tu radi cijeli tim zdravstvenih djelatnika, od izabranog liječnika, od kirurga, od sestre u bolnici, sestre kroz primarnu, znači patronažne sestre i zdravstvena njega u kući. Svi smo mi jedan tim koji moramo se uključiti u tu edukaciju, jer zapravo jedna rečenica će reći sve. Ključ u prihvaćanju stome leži u njenom razumijevanju. Ako im jednostavno objasnimo o čemu se radi, ako im kažemo da mogu živjeti normalan život, ako nađu adekvatno pomagalo u koje će biti sigurni da ih neće razotvarati, onda će se oni dobro nositi i živjet će jedan kvalitetan život. Evo, gospođa Marija je spomenula tu promjenu svakodnevice. Kako si se ti zapravo prilagodio na nove uvjete života? Pa na početku je bilo dosta teže jer je to bilo još i friško nakon operacije, pa su tu i šavovi i bolovi i svako tuširanje je trajalo 45 minuta, sat vremena, dok bi ja sve to polako napravio da ne bi nešto pogriješio, ozlijedio stomu ili nešto oko toga. Ali on je dakle trajno na tebi, dakle tako 24 je. sata dnevno, 7 dana u tjednu. Da, stoma i naravno vrećica i pločica. I na početku, kažem, bilo je ipak to puno teže, ali onda s vremenom to jednostavno, kažem, postoje neke cake koje si olakšaš, shvatiš kako tebi lakše ide. Sad je tuširanje sa skidanjem stare stome, postavljanje nove, posao od 5 minuta, evo, meni osobno, tako da. Recimo, odlazak na more? Ja na more najnormalnije idem. Jedino što sam promijenio je sad se kupam u majici za kupanje. Čisto radi svog komfora i da ne bi negdje slučajno možda zapeo sa vrećicom i jednostavno tako mi je lakše i ugodnije se osjećam. Tako da. Znam da si se prije operacije bavio sportom, ometa li te stoma na bilo koji način u sadašnjim sportskim aktivnostima? Pa naravno ne mogu se obaviti sad svim kontaktnim sportovima, ali tako. Trenutno igram stolni tenis, amatersku ligu grada Zagreba, ali u principu nakon operacije kad sam se oporavio sam najnormalnije nastavio trenirati stolni tenis, evo igramo i to. Sad kažem, kontaktne sportove ne, ali ove ostale sve apsolutno ne vidim razloga zašto neko ne bi mogao se njime baviti. Gospođo Marija, koliko je nastavak fizičke aktivnosti i bavljenja sportom, naravno, ipak malo prilagođeno, koliko je to bitno za pacijenta? Tjelesna aktivnost je izuzetno bitna. Ne samo nama ili njima koji od nečega obole, nego rekli bismo svi bismo trebali dnevno barem 10 minuta vježbati, jer time izbacujemo iz sebe sve ove, reći ćemo, nagomilane stresove i otrove koje smo u organizam unijeli. Jasno da prema invaliditetu, kod njih konkretno stome, prilagođavaju tjelesnu aktivnost. Ne može se baviti boksom, ne može se baviti tim kontaktnim sportovima da ne bi došlo do ozljede trbuha i da se ne bi tu povrijedila ta formirana stoma, ali mogu plivati, mogu roniti, mogu trčati, mogu skijati. Ipak mogla ima bi mnogo aktivnosti nabrojiti kojima se mogu jako baviti. puno sportova, čak mogu i raditi određene vježbe kroz ove fitnesse koje naravno kad ulaze u jedne takve klubove za vježbanje moraju napomenuti da imaju stomu i programi će biti prilagođeni njima i izdržljivosti njihovog probavnog trakta. Jer bilo nekakvih takvih neugodnosti, recimo kada si ulazak u fitness klub rekao nekom da imaš stomu ili na poslu pa si doživio neke neugodnosti? Pa evo, ja osobno nisam imao nikakvu ugodnost do sada. Kako ljudi reagiraju? Pa šta je to ili neko kaže, čuo sam da to neko ima kao, i uglavnom to ostane na tome. Ne znam, možda ljudima neugodno pitati ili nešto, ali ko me god pita ja ću mu dragi volje objasniti. Ali opet kažem, ako nešto ne mogu gledati, to ne mogu zbog tog i tog razloga. A jesi imao problema na poslu možda? Na poslu ja sam imao sreće do sad da stvarno svaki poslodavac je bio maksimalno korektan oko toga. Ja sam im rekao i kažem, izlazili su mi u susret koliko su god mogli. Nažalost, kažem, pošto ja imam i krona, meni nije samo stoma problem, nego i naravno taj kron koji i dalje moraš regulirati prehranu. Tako je. Znači, meni je stoma samo na jedan način olakšala borbu s kronom. Ona i dalje se nastavlja. I dalje imam kronovu bolest i dalje ja mogu dobiti upalu. Ali, kažem, što se tiče stome, nekakvih velikih neugodnosti stvarno, evo, ja do sad nisam doživio.
I spomenuo si da ti je velika podrška bila zapravo i tvoja obitelj, ali i djevojka. Da, ma svi, stvarno, evo, svi u okolini, obitelj, prijatelji, djevojka, stvarno svi su prihvatili to najnormalnije i nisu bili previše zaštitnički prema meni, što sam ja u jednu ruku nisam ni htio da joj nemoj to, ajde ja ću ti to pomoć, nego pusti me sam ću, ako ne mogu onda ću te tražiti pomoć. I to mi je jako puno značilo da me nisu onako sad gledali, joj ti imaš stomu, ti sad ne možeš ništa, mi ćemo ti sve obavljati za tebe. Tako da stvarno sam ne znam kako da im zahvalim svima za to. I ono što je bitno i naravno kod tebe i kod bilo koga sa bilo kojom specifičnom zdravstvenom situacijom, da te ne poistovijete s time, nego da te i dalje gledaju kao osobu, kao Antona koji dalje ima svoje snove, nadanja, neke strahove, prednosti, mane. Tako je. Da to doživljavaju kao uvjetno rečeno normalnu osobu. Da me ne gledaju kao stomu, ajmo reći tako. Naravno. I da je sad samo to jedina stvar u mom životu kojom se ja moram baviti. Naravno. A koje su bile najčešće predrasude s kojima si se suočio? Pa mislim da su ljudi najčešće imali, hoće tebi sad stolica izlaziti tu odmah na stomu, hoće ti to procuriti, jel to ima neugodnih mirisa i toga. I onda onako kao i puno ljudi, a šta ti imaš to nisam ni vidio, nisam ni primijetio. Kao pa kak nisi morao ići na WC i tako nešto. Onda dok im ja objasnim da nije to baš tako kako oni misle, kako si oni zamisle i da je, jel te to boli, jel ti smiješ ovo, tako da evo, to je najčešće te nekakve... Ali ti zapravo nemaš kontrolu nad vršenjem nužde? Ne, to nemamo kontrolu, ali kažem, ko ne zna, teško da bi primijetio i uopće di je stoma na nekoj osobi. Čak i kad sam na moru bio u toj majici, zašto nosiš majicu i onda pa zbog toga, kao nisam primijetili. Da. Baš se moraju posebno zagledati i tako. Da se vratimo gospođi Mariji, čega se ljudi inače najčešće srame kada imaju stomu? Pa ja ću se sad morati malo vratiti u prošlost. Dakle, nije u početku bilo tako kvalitetnih pomagala i zaista je bilo nelagode, osjećali su se mirisi i kako sam jučer čula od gospođe Marije, nekako se u narodu doživljava govoriti o bolestima crijevu i crijevo spominju, ona će to bolje reći kao sramni organ. I ljudi nisu htjeli o tome govoriti. I što se dogodilo? Industrija tih pomagala, mi danas u Hrvatskoj imamo 2 distributera, je pratila tempo, industrijski razvoj i stvarala kvalitetna pomagala kako bi se ti mladi i stariji ljudi osjećali sigurnima. I zapravo ta njihova nekontrolirana praženja, jer to crijevo kad je izvedeno na površinu trbuha nema živčevlja, nema sfinktere, i oni ne mogu, iako mi nakon nekog vremena oni sami govore da svojom prehranom, svojom dinamikom života ipak utječu koliko i kada će se to prazniti. Znači na neki način pokušavaju malo to kontrolirati, ali naglasak je na dobrom odabiru stoma pomagala. I ono što nam vi omogućujete kroz medije o tome govoriti, a oni su među sobom stvorili svoje udruge i klubove gdje se onda vide da ih ima više, da nisu sami i tako rade svoj psihički oporavak i jedni drugi savjetuju kako da se sa time žive, nose i zaista idu u jednu kvalitetu života. A ja vam mogu potvrditi da imamo jednu mladu ženu, kao i Anton, koja je već sa 11 godina oboljela, sa 17 godina, sa 16,5 je dobila trajnu ileostomu. Danas njene 2 djevojčice idu u osnovnu školu. Dakle, ima moguće je u potpunosti ujednačeno normalno nastaviti živjeti. Evo, spomenuli ste gospođu... Uz neke prilagodbe koje svaki invaliditet zahtijeva. Evo, spomenuli ste gospođu Mariju Banjat. Ona je predsjednica Zagrebačke ILKO udruge koja se zapravo bavi stomom. Evo, možete nam vi reći koje su to najčešće prepreke s kojima se suočavaju stomisti? Pa upravo ovo što je Anton rekao, ljudi koji ne znaju šta je stoma. Ne znaju ljudi, kad nekom kažete stoma, a kaj je to? Onda im mi velimo kratko i jasno vrećica. A zašto, a kako, i onda kad im malo samo pojasnite neke stvari, pa to, ali se to tebi ništa ne vidi. Pa ne vidi se normalno, jer ljudi vam, kad im kažete, recimo ja sam konkretno imala karcinom, i kad im kažete da ste zbog toga dobili, već su vas pokopali. Kužite, evo, da ljudi vam ne znaju puno stvari, ne znaju da se recimo kod ranog otkrivanja svih tumora, da je preživljavanje 80-90%, čak i više. Tako da recimo, evo svake godine... I da se upravo zato treba pozvati ljude da što ranije odu na preglede ako išta sumnjaju. Upravo to. I svi koji dobiju testove doma, nek svakako naprave, to je prvi korak. Hvala vam puno na tome. Vjerujem da će i ova emisija doprinijeti da što više ljudi potraži pomoć u pravo vrijeme. Hvala tebi, Antone, što si bio moj gost. Svakako ostane do kraja emisije, a mi se vraćamo vrlo brzo s novim gostom.
vas pozdravite Višnju Družak. Višnja, dobrodošli. Hvala lijepa, dobar dan svima. Vi ste bili jedna od prvih osoba koje su u Hrvatskoj javno govorile o stomi još prije 13 godina kada je to bilo dosta neuobičajeno, ali ste bili dovoljno hrabri da nekako za brojne medije podijelite svoju priču. Kako ste uopće dobili stomu? Pa ovo vaše prvo pitanje kako sam počela u medijima pričati o toj bolesti tajanstveno koja je pred 13 godina bila puno više tabu tema nego što je danas, gdje je taj nacionalni program i sve napravljeno. Potaknula me je ta moja bolest upravo zbog toga da pričamo o njoj, da ima manje osoba sa stomom, a više zdravih bez stome. Da se više posvetimo svojemu zdravlju i sebi i tako da možemo zdravije i korisnije sebi i svojem društvu živjeti. I zbog toga sam odlučila posvjedočiti i pričati da svaka bolest, svako zlo, ako želimo pobijediti, ako ne želimo u nju gledati, ako želimo kvalitetno i sretno živjeti, treba prihvatiti. Prvo kao smisao, kao život koji je pred tebom, put koji moraš prijeći i s time nastaviti živjeti onako kako želiš i kako si želiš sam stvoriti svoj put života. A kako je tekao taj vaš proces prihvaćanja? Jer vi ste dakle prije 13 godina saznali neočekivano. Da. Pa recimo ja kad sam... Kako ste reagirali? Koja vam je bila prva pomisao? Pa prva pomisao je bila kako dalje. U stvari, kad tako nešto čuješ, ne možeš ostati ravnodušan ni u kom slučaju. Potekar još što sam onda imala 45 godina, kad sam se osjećala u stvari da je život predamnom, da upravo sad mogu stvarati i živjeti za sebe, za svoju obitelj i koristiti te ljepote života. A u tom momentu sam prvi puta čula da postoji vrećica i za mene to bilo stvarno čudo života. Čudo, rekao pa šta sad, kako to je, da li to moguće uopće živjeti, šta? Ali nije trebalo si postavljati puno pitanja. Trebalo je jednostavno to prihvatiti, znati da je to istina, da je to put koji je predamnom i da ga treba živjeti. Spomenuli ste obitelj, imate dvije kćeri koje su i tada već bile zrele. Tako je, tada je moja kćer upravo... Kako su one reagirale? Pa isto tako, recimo, upravo moja kćerka navršila druga 14 godina, za njezin rođendan je bio poklon da mama ima karcinom i da bi joj pomagalo i da može dalje s takvom mamom živjeti i koja će se brinuti sve svoje puteve posložiti prema tome. Normalno, prihvatili su kako sam recimo sama prihvatila, jer nisam htjela iz toga praviti neku veliku paniku, jer život mi nikad nije dozvoljavao da iz svojih problema pravi paniku, nego mi je postavljao upravo pitanje kako dalje. I zbog toga sam i njima tako prenijela, a i one su se osjećale, pa da mama ti ćeš sada biti bolje i ti ćeš sad ozdraviti, sad ćeš ti lakše i sad ćemo ići dalje i kako svi tako i ti. I sa tom jednom dobrom pomisao na životom željeli smo nastaviti dalje zajednički u obitelji živjeti. Evo danas je sada već 13 godina prošlo i dalje slavite svoje zdravlje. Pa u svakom slučaju to je lijepo vrijeme provedeno, pa nekom je možda i smiješno u kvalitetnom životu, možda u boljem nego onda koje je bilo i do tada, zbog toga što sam naprosto u toj bolesti osjetila jedan blagoslov. Jer po prihvaćanju te bolesti sam primijetila druge vrijednosti života. Upravo ono što čini život. Više mi nije bilo možda u pitanju toliko uživati u životu, nego živjeti život. I sad sa tim nastojanjem živjeti život osjećam te vrijednosti prave koje se stvarno ne moraju kupovati, ići po centrima, skakati i tražiti, puniti košare, nego je potrebno puniti svoje srce i svoju dušu da bi osjetio tu radost života i da bi mogao stvarno u punini smisla života živjeti. Evo, siguran sam da se i gospođa Marija slaže s time. S čime pacijenti imaju više problema? Sa tim fizičkim prihvaćanjem svog drugačijeg tijela, koje sada objektivno drugačije funkcionira, ili psihički da prihvate drugačije sebe? Fizički je normalno oporavak kao i za svake druge bolesti. Čim si ti u bolnici, rezan si, budiš se sa puno cjevčica i sve što se tog trena javlja, kako je Višnja rekla, su strahovi. Međutim, kako idu dani, kako ide oporavak, tako se sve više prihvaća. Dakle, i jedno i drugo stvara probleme, da odgovorim konkretno na vaše pitanje. Fizički im treba vremena da se oporave i za bolesti, i za operacije, i za svega što su dobili. Psihički, različito od osobe do osobe. Čuli ste Antuna kako je bilo prvi put, kako je bilo drugi put. Moram ponoviti riječi Višnjinih kćeri koje su rekle da je njima dar što je njihova mama živa.
I apsolutno, to im je bio najljepši poklon. I A onda mogu prihvatiti stomu kao oni zapravo su sitnicu. zapravo svi postali borci da se o tome priča. Cijela Višnjina obitelj i na neki način ovako kako smo udruženi i kako se znamo, promičemo što je stoma, kako živjeti. A iz našeg medicinskog gledišta mogli bismo reći da imamo to psihičko putovanje koje kod nekih pacijenata traje 2 mjeseca, a kod nekih i do godinu dana. Ponekad imamo pacijente koji nikako ne mogu prihvatiti svoju stomu, ne žele o tome pričati, ne žele o tome razgovarati. Tu je potrebno onda uključiti i druge struke medicine da ih se otvori, da se prihvate i da krenu prema normalnom životu. Sigurno ćete se složiti ovo što je spomenula gospođa Višnja, da ne gleda zašto ja, da ne psuje sebe ili nekog drugog, da ne okrivljuje druge ljude, nego da zapravo se pita kako dalje, da je to zapravo idealan mentalni sklop. To je prekrasno nešto, jer zapravo prva reakcija koja nam se svima javlja je strah. Strah nas vodi u onu drugu, rezignaciju. A ova jedna duhovnost koju nosi u sebi su Višnja i svi ljudi koji na neki način prihvaćaju ja sam sada dobila to, neko zna zašto se to meni dogodilo, ja to moram nositi dalje, idemo dalje i želim da mi bude dobro. Meni i mojoj obitelji. Veliki je naglasak na obitelj. Ako takva osoba ima podršku svoje obitelji, svojih prijatelja, oni ne moraju nužno ispričati svima što se njima dogodilo. Oni biraju kome će reći i znaju kome će reći. Neko voli reći svima, neko veli ja ne bi to dijelio sa nekim ljudima jer oni to ne razumiju. Ono što je željela gospođa Višnja je baš da svi čuju što se događa, kako oni žive i da oni nisu nikakva stigma u društvu. Da se ne primjećuje da žive sa vrećicom. I da ponosno govori o tome, dakle bez srama. Tako je, normalan može biti život, ali velim opet uz privikavanje, oni će kao nosioci stome to bolje ispričati od mene. Da li ponekad moraju paziti na neku hranu, da li ponekad imaju momente kada im baš nije zgodno ni vježbati, ni ništa. Pa možemo to čuti svoj od gospođe mir. Višnje. Kako ste vi morali promijeniti svoju svakodnevicu? Pa u stvari to su se dogodili novonastali uvjeti života. I dok su ti novi uvjeti života, normalno da moraš postajati ti nov, drugačiji. Najvažnije je da se ta bolest prihvati. Promjene su u svakom slučaju u prehrani, što se na meni jasno tako i ne vidi, ali upravo zbog svih tih stvari... Jeste li razvili veći smisao za humor možda i nakon bolesti sada u stomu? Pa humor u stvari to je ta duhovnost, ta vjera, ta nada i ljubav prema životu koja me nosi i u kojoj istini smislu života živim, pa me recimo možda to ispašava da to tako mogu radosno i svjedočiti i o tome govoriti. A i zbog toga to su možda i novi uvjeti života da se sa tim možeš lakše nositi kroz tu bolest. Hvala vam puno. Hvala vam puno što ste I bili vama. moja gošća, a mi se vraćamo vrlo brzo sa zadnjim gošćem. Molim vas pozdravite Željka Grgurevića. Željko, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svima. Imate 57 godina. Kada ste vi dobili stomu i kako ste prihvatili? Pa ja sam dobio stomu 14.10.2009. godine, znači sad će biti 5 godina za koji dan. Jel? Prihvatio sam je naravno sa iznenađenjem, da tako kažem, sa određenim šokom kao i svi prethodnici što su govorili. Naravno, bio sam relativno malo upoznat s time, jer mi je doktor prije operacije malo objašnjavao šta bi to značilo ako do toga dođe, jer navodno postala je mogućnost da i ne bude. Jel? Međutim, kad je to bilo, znači to je definitivna stvar, nije moglo drugačije i odmah mi je dao do znanja da to više neće biti onako kao prije, nego da ću biti sa stomom. Bilo mi je šokantno, naravno, u tome svemu sam se trudio to da prihvatim, ali tijek tih svih zbivanja. Koliko vam je trebalo? Evo, gospođa Marija je rekla da nekima treba možda par, čak dana da prihvate, naravno nekoliko mjeseci da se oporave. Pa ja mogu reći da sam operacije. relativno brzo, možda će to možda neobično zvučiti, ali relativno brzo, zato što sam eto bio upozoren i nekako rekao sam sebi, ajde, ako to mora biti tako, neka bude. Šta je tu mogu? Jer ono što mi je bilo najvažnije meni zapravo iza toga svega, da su nalazi bili takovi da nema, da tako kažem, širenja bolesti, nego da je to i ako Bog da, bit će i ostaće tako. Znači neće biti nekakve komplikacije dodatnih. Evo sad je već 5. godina, pa držimo fige, naravno da će ostati tako i do 15. Pa 25. i tako dalje. Da. Vi ste skladatelj, glazbenik, svirate u bendu. Koliko ste morali promijeniti svoj način i tempo života zbog stome?
Pa da, to mi je odmah bilo pitanje, Bože, da li ću opet moći svirati? Ma rekao, kaže doktor, ma moćeš svirati. Pa rekao, da, to nije to sa sviranje, rekao, samo uzmi gitaru pa prebiri po njoj. Ipak ako sviraš malo u nekakvom rockerskom bendu ko što ja, ili kao recimo nekom bendu koji zahtijeva malo duže vrijeme sviranja, ipak je to napor. Međutim, pokazalo se da se to može, naravno samo s određenim limitima. A šta to znači? To znači da moram paziti šta jedem, kada jedem i koliko jedem, kad idem raditi taj posao sa glazbom i kad sviram. Prepoznam neki naglasak, odakle ste? Iz Slavonskog Broda. Slavonac koji pazi što jede, kako jede i kada jede. Tako je, da. Jedan jedini pretpostavljam. A eto, naime, to zahtjeva to. Pazite, ako vi pojedete nešto što vam ne odgovara, imat ćete problem. Ako pojedete više nego što bi trebalo, opet ćete imati problem. Ćete morati raditi posao, a morat ćete, što kaže, ići u toaletu, a ne možete ići u toaletu. Možemo pozdraviti sve Slavonce koji znaju uživati u hrani i životu. Naravno, dobro bi pozdraviti. Isto tako i koliko jedete. Ne treba puno jesti, naravno da ne opteretite probavni trakt i tako dalje. Vi ste jedno vrijeme čak imali 2 stome. Koliko vam je to stvaralo problema? Da, točno. Ja sam, kad sam dobio tu prvu stomu, išao sam redovitim putem da tako kažem, u program izlječenja. Naime, išla je kemoterapija, pa nakon toga zračenje. I posljedica zračenja bila je ta da sam dobio komplikaciju tankog crijeva. I morao sam ići na operaciju tankog crijeva. I prilikom te operacije tankog crijeva dogodilo se to da je nakon 6 dana sam imao pucanje tog crijeva. Pa sam morao ići na reoperaciju. Pa ta reoperacija je onda donijela mi tu drugu stomu, ileostomu, i s njom sam živio 1 godinu dana. I onda nakon tih 1 godinu dana života sam išao ponovno na operaciju da bi izvršili potapanje te ileostome. Da bih sad bio samo... Da bi se vratili na samo jednu uvjetnu. Samo jednu, da. Ali evo, to je taj dio jedan koji je bio zapravo najteži u tom mom, da tako kažem, slijedu događaja koji je bio. Kako ste to prihvaćali? Pa to kad sam dobio 2 stome, to mi je opet bio jedan dodatan šok, ali opet u glavu je stavljeno, bit će to kao to je privremeno, jel? I opet je nalaz bio taj, naime, jako me ohrabrilo to što je liječnik koji me operirao, kojim se ovom puta zahvaljuju, koji je operirao tanko crijevo, gospodin Leonardo Patrlj sa KBC Dubrava. Imali smo ga nedavno u emisiji Izvanredan kirurg. On me operirao i rekao mi je, Željko, moram ti nešto lijepo reći. Ja kažem, šta doktore? Svi su ti organi zdravi. Samo ovo što smo imali, to je to. Nema ništa drugo, tako da znaš. Znaš kako je meni, kaže, kad operiram nekoga, a vidim da su mu organi loši, pa da će možda biti posljedice problema poslije, a ipak kod tebe tog nema, znači ipak imaš, što kažu, šansu za ozdravljenje, konačno, jel? I onda je lakše postati zdrav i u glavi, a onda da se to prenesi na naše tijelo. Naime, jedna bitna stvar, ja sam, na primjer, za vrijeme svih tih komplikacija, imao sam dosta puno, ja sam samo rekao jedan dio, da ne širimo priču, sada imam 90 kila, a imao sam 62. Onda znate kako se mogu izgledati. Čisto jedan, da tako kaže, slučaj kosti kože, stvarno u jedno vrijeme na rubu, išao sam na rubu rubova. Međutim, zdravi organi ostali su me održali u životu i naravno pažnja liječnika i svih ljudi koji su bili u procesu tog mog izlječenja. Jako mi je drago da je tako. Srdećemo vam fige i dalje. Za kraj, gospođo Marija, mi nosimo plave vrpce danas, možete nam objasniti zašto? Mogu. Plave vrpce su naš simbol, a ovih prvih 2 tjedna u 10. mjesecu se obilježava Međunarodni dan osoba sa stomom, pa smo stoga vas zamolili da imamo svi plave vrpce, evo da ljude i na taj način upozorimo da mogu sa stomom normalno živjeti, da se ne boje ničega, bitno je samo doći na vrijeme i to je to. Evo. Vjerujem da su naši gledatelji dobili tu poruku. Hvala vam još jednom svima što ste bili moji gosti. A hvala i vama što ste nas gledali danas. Gledajte nas i dalje. Mi ćemo se naravno truditi da vam uz nas svaki dan bude dobar i zdrav dan.